3 robota, priručnici za programiranje i mikrobit računari su na raspolaganju svim članovima i članicama dečijeg i odeljenja za odrasle, koje mogu koristiti u biblioteci, ali i kod svoje kuće. U ovom novom ciklusu projekta Digitalni građanin za svaku od ovih biblioteka obezbeđena su po 3 mikro Makvin Plus robota i po 2 obuke za zaposlene u bibliotekama. Ovi mini roboti kompatibilni su sa mikrobitom mini računarom uz pomoć kojeg različite generacije na veoma jednostavan i inovativan način imaju priliku da uče programiranje. Mikrobit računare koji se sada koriste za programiranje robota, biblioteka je dobila 2019. godine, što je izazvalo veliko interesovanje, posebno dece i mladih, što potvrđuje i podatak da je više od 200 prošlo obuku za rad sa njima. To će im sada olakšati rad sa robotima. Makvin robot proširit će mogućnost učenja i programiranja. Ovaj robot ima mogućnost da prati predefinisano kretanje, meri distancu od prepreka, uočava promjene na podlozi, ispušta zvuke i daje svetlosne signale. Svi zainteresovani imaju na sajtu IRIMA besplatne kurseve koji mogu da usavrše svoja interesovanja iz oblasti programiranja. Mogu preći osnovni, srednji, čak i napredni kurs. Dakle, cilj donacije i drugog dela ove akcije je da prethodna uspješna inicijativa modernizacije biblioteka i njihova transformacija u informatička čvorišta bude unapređena zahvaljujući novoj opremi koja bi mogla da privuče još veći broj korisnika. Projekat Digitalni građanin 2 u Srbiji sprovodi fond BDV2 u okviru programa Bitka za znanje, a uz podršku Instituta za razvoj i inovativnost mladih iz Zagreba.